Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, masih istiqomah kita ngaji di surat Al-Baqarah, sekarang di ayat 86 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. Ini sering terjadi ketika membaca, rusulnya dibaca panjang. Jadi harus teliti dan hati-hati ya. Ada bir rasul, ada bir rusul. Ada yang dibaca pendek, yang dibaca panjang. Ketika lafaz atau kalimat rusul dibaca pendek, ketika waqaf ya, ketika kalimatnya rasul, ketika waqaf dibaca panjang. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ. Ini ya-nya juga, ya-nya tidak dibaca dengung ya, hati-hati. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.